amadlozi akumele akhonzwe. Asiwakhonza amadlozi Mtungwa. Siyawazisa amadlozi umuntu esimkhonza umveli inqangi. Uma uhlaba indaba yami lapho nje shema ukuthi nazi inkomo zizakwashenge inonini lapha. Yebo. Usuyasuka uzothi ugeza ikhehla edala uligeza likuphi shema. Indaba yami lapho ngoba kuthiwa uyagezwa kuhlatshwe inkomo kuhlatshwe inkomo kwenziwayo kuthiwa kuyagezwa nigeza abani athi ekuphi ngasiphi lesikhathi ubekade etheni ezegezwe nje. Sigeza umkhulu wethu odlule emhlabeni simthinta uthuli lwasemhlabeni simngenisa othulini luba bamkhulu ngoba kasekho kuthina. Ingakho sihlaba lenkomo siyamgeza ukuthi makangene kuphi emndenini makamukele ubani umndeni. Into engimele engimakazayo engiqedeni ukuthi abantu abangasekho ukuthi bathi bayabageza kodwa akuhle bona kudla laba abantu bayageza umgeza kanjani umuntu enjani engekho. Yiba futhi ababadlayo lokutshwala yiba bathi namabhiya agcwala imizi badla kodwa kuthiwa begeza umkhulu ubegeze kuphi umkhulu. Sesiphinde sabuya kwi-channel yethu eMthethe TV. Namhlanje sikuphathele udaba olishisa bhe. Into eshisayo ulozolo awuswaneni Mathotha. Njamanje ngihamba no-cameraman wami sesiyobashutha ke manje siyoba DVD okusho ukuthi ngaphakathi ngiphethe inceku mangiphethe inceku ngapha ngiphinde ngiphethe umZulu phaqa okushenge nomdodwana awusoma Mathotha ubingela lo yena uMelusi umfana oqhamuka eKZN phansi emsinga esigodini senkosi yethu Mathosi awusukwaneni Mathotha bathi semthaleni isigodi zithi insizwa laphuphuka ithukhele iminyama kamnandi umfana ofamous enhlizweni zamajiti lovelet engafundeki awusukwaneni Mathotha mthethelelwe sona umfana waphalaniswa i4x4 ebhakede yaBen awuMathotha isilwane sikamhlola njamanje sengiyaphakathi mbukeli asambe ekhombise ngophathele bani. Ubaba uKhumalo ngapha usonta esontweni labantu abasindisiwe akakholelwa endabeni zabantu abangasekho. Umkhulu Buthelezi ngapha yena uyakholelwa ebantwini abangasekho. Kuya kube nempikiswano eyayibe khona mangabe kuziwa kulolo daba. Mhlawumbe besifisa ukuzwa phakathi kwabo bobabili ukuthi omunye nomunye yena ulibeka kanjani uhlangothi lwabo mhlawumbe ngokwenkolo yakhe ukuthi bona bayaye bethini. Mhlawumbe ngizocela ukuqala ngapha kumkhulu uButhelezi ukuthi kungani kubalekile ukusebenzisa abantu abangasekho okuthiwa amadlozi. Mtunga amashokane wena ngibingelele nina benkashana kaMenzi kophuza umlaza ngameva nina bakaphuma nina bakaMakhepho. Ngingawapheleza sibonga igama umzandile ngokuzala esifuleni ezweni samaqhamu emhlathini waseMpopomeni ehlokweni ngizwe sona namhlanje esiyinkinga nje kwabaningi ukuhlukanisa phakathi kwenkolo nabangakholwa nezinto esikholelwa kizo nabanye abangakholelwa kuzona ngenxa yenkolo. Ngasohlangothini ke lolu lwabakithi abadala ekholelweni enkolweni abantu abadala noma ke nami nginawo umoya okukholwa ngoba ngizalwa amakholwa kodwa ngenhlanhla yami ngaba naye ukuthi ngingasuke empandeni zosiko lwakithi njengomZulu njengoButhelezi njengensizwa nje ezalelwe endaweni. Ngiyabonga. Siphinde sibuye ngapha kubaba Khumalo mhlambe masingabheka ngasohlangothini labantu abasindisiwe kungani mhlambe abantu abasindisiwe bethi abasebenzisa abantu abangasekho okuwamadlozi. Mhlambe ngakusho mayelana nalokho oqala. Ngiyacabanga ukuthi nawe bhuti khona into oqeda ukisho manje. Mhlambe awuzange unake ngalenkathi uyisho ukhuluma lithi igama lakho abangasekho
shuthi ngame yamazi ngizoyiqala nje lapha ngithi shuthi into engekho njengoba nawe usho ukuthi abantu abangasekho shuthi ingakho thina abasisindiswa singakholelwa uma uzolayisha amanzi la uwajiba phansi ithi into yakho amanzi kanjani awasekho suwachithile awasekho shuthi into enjani leyo engekho ingakho ke nami singakholelwa kwinto okuthiwa ayisekho. Wena okwakho mbukeli wena mbukeli ngokwakho lapha ekhaya abantu abasindisiwe nabantu abakholelwa emadlozini ibaphi onesiqiniseko sokuthi bakholelwa enkolweni okuyiyona yona noma mhlawumbe umuntu mayekholelwa enkolweni yabantu abasindisiwe kumele ngawalahla amasiko kubo ngokwakho uthini mbukeli lapha ekhaya mhlambe ukuthini uPaula kamkhulu kuleyo nkulumo yakhe mangabe ethi ubaba uKhumalo kusuke sewukuthi abantu abangasekho isikhathi somuntu siyafika kudlule ngaphansi komthunzi welanga asiphileli isikade sizodlula kodwa ukudlula kwethu kusuke kudlula inyama umphefumulo wonke ungadluli inyama isuke ibhidlika kuphela ukukhuluma kuphela ukuxhumana nabangani ngoba kusuke sekufike isikhathi sothi ngidlule emhlabeni ngincatshwe ngidlule kodwa umoya wami wona usungadlulile usuke ukhona umoya usuke uphila umoya kodwa kuphela nisukuncishwe ilungelo lokuthi ukwazi ukuphila enyameni le engiyona njengamanje lo mzimba usuke usubhidlikile usuphelile ngoba kusuke sekufike isikhathi kodwa ke lokho ke akusho ukuthi uma ke ukuthi umuntu usehambile emhlabeni akasekho noma akasanakwa noma akasakhunjulwa igama lami ngingumzwandile njoba ngikhona emhlabeni emndenini wami akekho ubuya bekhona omunye umzwandile ngikhona ngumzwandile uma kufika isikhathi sokuthi ngiyadlula emhlabeni kuyobe kudlule umzwandile aliuphela igama ukuthi kwawukhona umkhulu umzwandile kwawukhona ubaba umzwandile umoya wami uyophuma ekulenyama uphinde ungene futhi kubazukulu bami engobe ngibazala bekhona kulokhu kusho kuthiwa lezi ingane kabani kamzwandile angeke kusho kuthiwa hayi nina ubaba wenu kwaphela ngayebo waphela wadlula emhlabeni kodwa umoya wakhe ukhona kubazukulu bami nasezilwaneni sami nasemndenini wami yingakho njena ke ukuthi ngokosiko lwethu uma umuntu edlulile azilelwe ngayo yonke indlela okuzilelwa okuwusiko lokho sifaka idwedwe sihloniphane singaba ngumsinde baleni kuze kufike isikhathi sokuthi sithi siyamlungisa siyamgeza simngenise emndenini sihlabe inkomo konke lokho kusiko lokho ukuthi siyakwenza ngoba sizalwe kwenziwa gokhokho bethu kancane nje shema yebo ungangayi ukuthi ungathi shema usuya kude yebo umbuzo wami ngizobuza wona liyini icala shema idlozi igama uthi idlozi yes igama uthi idlozi njengokuthi ngingumzwandile bese kuthi uma umuntu esedlulile emhlabeni ke bese ke ebizwa ngokuthi uyidlozi kodwa futhi angeke uthi uyidlozi noma ngakuphi kodwa nje igama uthi idlozi elikhona elisetshenziswayo ukuthi idlozi lami ubaba umkhulu uyidlozi lami ungummeli wami igama esilisebenzisayo elichaza umuntu osadlula emndenini wakho ukuthi yidlozi anginalo elinye igama engachaza ngale igama elithi liyidlozi ngaphandle ukuthi umkhulu wami idlozi lami ugogo wami idlozi lami umfowethu idlozi lami mhlambe shema njengabantu abafundayo incwadi engcwele mina nawe yebo wena uyayifunda incwadi engcwele kodwa ukholela ukuthi ukholela kuMamadlozi ukholela kubantu abanjani abangasekho yebo ngokwazi kwami lithi iBhayibheli
mangakhotha nje lapha encwadini iyaphikisana nabantu abakhonza ini abantu abakhonza amadlozi lithi masingabakhonza abantu abanjani abafileyo shem siyawakhonza amadlozi endlela nokukhonza ngawo kodwa lokho kukuphambene uma uthi uzokubopheka kanjani na umkhonza abantu abafile uthi ukhonza into efifile khonza into enjani engekho uthe lapha indlozi lungumoya angithi usho njalo she wathi indlozi wathi ke mina umzimba ubuyela kumnikazi wayo ubuyela kuphi emhlabathini kusho wena kodwa umoya uyapi wathi uthi wena umoya uyidlozi yebo umoya umoya ubuyela kumoya ubuyela kumuntu kanjani akawudalayo umoya wadalwa uNkulunkulu njengokuphefumula wathi lobani uNkulunkulu umoya uphindela kubani kumnikazi wawo shuni ngame amazwi uma uthi wena ukhonza umoya ukhonza umoya idlozi ukhonza idlozi ukhonza umoya shuthi ngame amazwi ukhonza into enjani engekho angibonke ake ngicacise la leli iBhayibheli esikhuluma ngalo iBhayibheli lafika nabamhlophe abathatha umhlaba wethu entabeni zasondini abathatha umhlaba wethu entabeni zakoSandlwane abafika nemfuno zabo nenhloso zabo kithina njengesizwe samaZulu abafika bekuphethe incwadi emnyama iBhayibheli ngokwethu thina abantu abamnyama kusuka emuva ngizoba lokwakithi kwaButhelezi ngithi umkhulu wami wayengafundile uMbomvu ubaba wakhe wayengafundile uGenesi umkhulu wakhe uLelelo wayengafundile babengazi lutho ngesikole so abelungu ukufika kwabo bafika nalemfundiso yeBhayibheli esesifunda manje nesilandela inqubo yayo egcineni ongesikhona okwethu ingoba kuphela sehlulwa abelungu basenzisa into zabo bakhipha ubuthina ukuthi lokho esikwaziyo noma lokho kwenziwa okhokho bethu ezukulwaneni kube yinto esishabalele ibingasekho nababikho njengoba namhlanje sinezinkolo eziningi nali iBhayibheli lesilihumusha ngendlela eziningi uma uyifunda iTestament elidala likutshela kahle ithi ihlonipho ihlononyoko anqashe wena futhi ukholela kilo futhi iBhayibheli lona lelo uthi labelungu wena futhi ukholela kilo futhi imake engichazeke umuntu ngomuhle emashobana nabhejese ngoba namthondo ngene ngocindezela lisho into esiyona ekonembeza bethu thina esingazange noma esingazange sambulelwe ngokufunda into oqala ofundiswa ukuthi ufundile uphucuzele noma uphucuzekile ufundile noma ufundile inhlonipho ungaya esikoleni ngeke uye esikoleni kodwa igama ofundiswa lona kilo inhlonipho uhlonipha uyihlononyoko lento oyitholayo eTestamentini elidala embhalweni lo wabelungu abafika nawo ukhona lo mthetho lokhu nathi esikhona okwabekwa kithina konembeza bethu inkinga yethu isekutheni sesenza okwethu lokhu uNkulunkulu akagcina konembeza bethu kwaba yizeleze sakholelwa kulombhalo owafika nabacindezeli ezweni lethu lokho okumele ukuthi uma umuntu uphila ukwazi ukuhluza ukuthi ngakube ngempela ngihamba nalombhalo noma ngihamba ngosiko lwakithi engizalelekile noma okhokho bami ababephila ngaphansi kwalo na ngoba ngikholwa ukuthi uma nje mina ngingahlukana nezinto umkhulu akayezenza ekhaya zesintu njengani na ugaba utshwala
buyagaka ukuthi utshwala njengani na njengokuthi uma ngigane ekhaya kumele ngigidise unkosikazi athele ngenyonga angene esibayeni njengokuthi ingane yami ngiyizala kumele engiyemulisi lezo zinto izinto zesintu sakithi kwaButhelezi uma ke ukuthi zonke lezi zinto ngiyoziyeka ngithi ngoba nakho sengikholiwe okusho ukuthi sengiyeke inqubo iyakithi ngathatha inqubo yabezizwe ngazoyifaka ekhaya Sheme Ntongo ngiyakuzwa kuyeke lokhu kokuthi ukhuluma ngamasiko ukuthi amasiko omkhulu neswayeke kwasho bavuthi asinankinga namasiko nathi siyakholela kuwo ini amasiko kodwa indaba yami Sheme isekutheni amadlozi akumele akhonzwe asiwakhonza amadlozi Mtungwa siyawazisa amadlozi umuntu esimkhonza umveli inqangi asiyelikhonza idlozi siyalazisa ukuthi umkhulu wami njoba ngihamba nje ungigadile uma Sheme naye umkhulu wami uzangigade nje ama-powers wanikeze obani yilabana abangaphambili kwakhe ukuthi akwazi ukungigada uma ke ngokuthi ngizohamba ngithi mina angisenalo idlozi akasekho umkhulu eduze kwami akasekho ugogo eduze kwami hayi ngizibona uma uhlaba indaba yami lapho nje Sheme ukuthi nazi inkomo zizakwashenge inonini lapha yebo usuyasuka uzothi ugeza ikhehla edala uligeza likuphi Sheme indaba yami lapho ngoba kuthiwa uyagezwa kuhlatshwe inkomo kwenziwayo kuthiwa kuyagezwa nigeza bani ade ekuphi ngasiphi lesikhathi ubekade etheni ezegezwe nje good sigeza umkhulu wethu odlule emhlabeni simthintitha uthuli lwasemhlabeni simngenisa othulini lubaba mkhulu ngoba kasekho kuthina ingakho sihlaba lenkomo siyamgeza ukuthi makangene kuphi emndenini makamukele ubani umndeni into engimele engimangazayo nefini engiqedenya ukuthi abantu abangasekho ukuthi bathi bayabageza kodwa akuhle bona kudla laba abantu bayageza umgeza kanjani umuntu enjani engekho yibo futhi ababadlayo lokutshwala yibo abathi ngamabhiya agcwele imizi bani kodwa kuthiwa begeza umkhulu ubegeze kuphi umkhulu abanye beshane baze bashane ingozi ishenge umkhulu othi abashayane ingozi Mntunga amashobayo uma la ekhaya senza into ala ekhaya lokho kungokwala ekhaya wena wangaphandle ukuthi awuboni kanjalo noma awukholelwa kanjalo noma awukuswa lokho kungokwakho lokho kodwa la ekhaya indlela esikuliswe ngayo la ekhaya nangendlela izinto ezenziwa ngayo la ekhaya ayisoze zafana nezinto ezenziwa kuphi kwaKhumalo singakholwa awumphenduli yebo ukuphendula kwami ukuthi sigeza yena lo othi wena akasadli ithini uyadla kudla bona ngomoya ngomoya yebo umoya kumnikazi wawo kadalayo ngebhadi ke nangenhlanhla awukazi umboneke nalo mnikazi wawo ngoba phela umuntu akaphuma emoyeni uma kumuntu ngizalwa umama angizalwa uNkulunkulu uyaphi umoya kusho umoya uyangima wakho uyangima njengoba wakho naye sasho usezulini ngaba usezwini lo baba mkhulu lo baba mkhulu izolo yebo nabo baba emndenini njengoba bafa njengoba baba mkhulu bafa bayaphi emndenini omndeni olapha ingale emhlabeni elikaba izolo elikababa mkhulu ubaba mkhulu wakho waphela umuntu ngezulu Sheme yebo umveli nqangi wavela kunezulu yebo hayi Sheme yebo ngiyadlala Sheme lo owavela la idedela bayizulu ubaba mkhulu wakho idedela izulu nomhlaba njengoba uxoxa bakhe uhamba kuyo nje ubaba mkhulu umveli nqangi wavela kuqala ngiyabo umveli nqangi wapha wavela kuqala waPhilezi wavela eqala kuphi ekhaya makwasithola mana Sheme umveli nqangi umveli nqangi ba owavela kuqala kithi wasithola
njoba nami kwakhuluma lokubona aqala nje uye futhi owavela kuqala yebo ngeke ube khona uma kuya ngokuthi lo wakhuluma lavela kuqala wayengekho shene elikabani izulu elikamveli nqama elikamkhulu wakho yebo lwavela kuqala wabaqala yebo uyadala nekanyezi njengoba ngiphaphame ngibona inkanyezi konke lokhu ngabona abantu umkhulu ngabona ubaba yibona kabaveze yonke lento ongale balokho akufuni mina uyadlala shene shene sidlala kahle ngoba sidlala ngento akangekho umuntu ohambe waya ezulwini wafa waphinde wavuka kwezemhlabeni wazosho ukuthi cha ezulwini kufunakala u1 no2 no3 no4 kepha okwenzakalayo uyakholwa umfundisi omkhulu uthanda amasiko awenza amasiko uma usutshonile nje insizwa zingcwaba phansi lapha ya kuphele ngetswayo awu baba la shene baba shene akekho obuyayo shene uphela ngetswayo akekho njani obuyayo ngiyabonga nibakhozelani phoni bahlabela ndakekho njani obuyayo sibahlabela ngoba sebedlulile kumele ukuthi uthi wena akekho obuyayo bakela ngoba yebo akekho obuyayo ukuthi azokhuluma ukuthi njengoba ngifike ezulwini ngifike ngathola u1 no2 no3 no4 kodwa mina engisemhlabeni okumele ngikwenze mina yini ukuthi uma ushonile kumele ngimgeze kumele ngenze yonke into ngimbuyise ubaba ngiyambuyisa kuphele ngetswayo webhot akuphe uma ngishisa impepho sami kumele ngibize umkhulu la ekhaya siyanicela utshele nabanye senze 1 no2 no3 la ekhaya sixoxe impelele ngibiza umoya wakhe yebo umoya lo okumnikazi akawudala njengoba uphefumula umoya kaThixo cha ngiphefumula ngomoya kababa omkhulu angimazi uThixo weshem uyazi ukuthi ubaba omkhulu wakho lona othi ubaba omkhulu wakho shuthi nenkomo lezakine zobaba omkhulu ezapha kudala shuthi ninazo ubaba omkhulu yini ipho nenkomo ningayikhonzi ngoba inkomo injengomuntu ukuthi ngoba kuhlukene ukuhamba kwayo nokwenzakani kwayo kodwa kwathi uthi uThixo konke shuthi nenkomo zobaba omkhulu kumele ngabe niyayikhonza nezimvu nembuzi zabo nembolo zabo funa uyakhona ngoba into eyodwa uthi ngoba wena uhamba ngendlela uhamba ngayo ngiyithanda leli impela uyabona nje abanomzane njengoba befuyile nje umhlaba wonke ingoba beyikhonzile imfuyo yabo njengoba kunamaphisi ongathi noma ushaya inja yakho umuntu aqonda ukubulala ingoba ekhonzile lokho kukuyena njengoba sinezimvu nani ingoba lokho kungokwethu kunguNkulunkulu wethu sikhonzile siyabhilonga kukhona okwethu ngakho uma ukuthinta uthinta mina ngiyavuma shengokwenu okwenu ngoba kusahamba ngaphansi futhi enginelungelo phezulu ngilinde okwenu ngoba kuhamba kuphi lenkabi yakini noma kababa wakho noma yakho owayihlaba kudala iphi umoya wayo wayaphi umoya wayo lenkabi yakithi ilapha yana kuzo zonke inkabi zakithi umkhulu akayihlaba zonke ziya one side endaweni yazo umoya wazo lapho umhlaba esingambulelwe wona uyayezwa uthi lo muntu ushe ngifakazela mina ubaba ushela ufakazela mina ngame amazwi ukuba ukulo mhlaba esingambulele wona ngoba khona omunye umhlaba esingambulele wona shengana ezulwini kahle niyabakhoza bafethishe ingakho ke mina njengami nje ngingeke mina ngikuyeke ukuhlaba ekhaya ngithi ngihlabela umkhulu ngipha umkhulu ukudla ngithi ngipha ubaba ukudla ngithenge inkomo ngithenge intondolo noma ngikhiphe esibayeni ngihlabe ngoba lokho kwakwenziwa umkhulu wami ngiyakholwa futhi uma ngenza lokho kunama blessings nenhlanhla ezokwenza ngisho nasekhaya la ukuthi ngenze u1 no2 no3 ngenzela laba asebesusiwe kumina abangale kulomhlaba engakafiki kuona lokhu ukuthi ngoba nakho ngiyakholwa akumele ukuthi ngihlabe ngigeze umkhulu ngoba ngithi akasekho cha angeke ngikwenze lokho lokho ukuthi angeke yona isangithinta lento ifanele ingide ngoba akusiyona yakho cha ngithithwa
ngifuna mina ungifa kahle ehlokweni ngididwa mina ile ndaba yokuthi uthi uyagezwa ugezwa ngani ugezwa kanjani ugezwa umgeze kuphi ngoba uyamgeza ekuphi ngike ngakusho lokho ngathi nithi niyageza abantu kodwa kudla nini enhlayikhaya impela kumele sidle sibuse umgeze kanjani umgeze kanjani ekhaya nabangale kulomhlaba esingawuboni nabo basuke behlangene nabo begezana na bebizene nabo ukuthi na kwaButhelezi kwenziwa u1 no2 no3 kwenzela abani masambeni siyobungazana kunye nabo bayafika nabo babadle bayafika impela badle yabo nje basusu ngekusuke egcwele bonke abantu yingoba kusuke kuyilabo bantu labo bayadla nabo bayawo kancane amashami njoba ngisuke ngidla basuke bedlala uthi bayafika impela bona begcwele njoba kusuke egcwele abantu kusuke egcwele bona isibonelo nje asuke ngazile abantu abazizophuza kusuke egcwele bona isibonelo nje sodwa umuntu ngomuhle yeah baqoqa ubani abantu kuzongcwaba baqoqa isimo abasifikile kuloyo mndeni loyo ababamenya uma uzongcwatshwa okay ke laba bazoduduza nabo ngendlela ababona ubuhlungu obuvele kule okay laba ke okuthiwa kuhlatshwe kwabani sodla ikhanda basuke ibemenyiwe nabo basuke kwesikhathi kusuke kumenye ngizwe imbi ukuthi kunenhloko lapha bahambe betshenana ngoba ingane ukuze batshelane lapho umuntu ngomuntu yingoba bafuna ukudlala namabhiye nenwagayile nokutshwala nembezile okay kuloko ke ukuthi ke umuntu ke uthule uyofihlwa ke lokho kusuke kusho bayiswe udabuka okuloya muzo ukuthi kusamkulingelwa siyobabopha asiyovela asiyosiza abasuke bengamenyiwe esifirst way ngiyayithanda le debate ngoba sibhukuda nje zibeni esimanzonzo sifihlekelwe yini imfihlakalo ukuthi yini into eyenzakalayo emhlabeni athi njoba nawe njena udefender abasindisiwe kanjalo nami ngidefender ngapha engithi sikholiwe kodwa akasindisiwe kodwa siyayigcina imithetho noma imfundiso ezalelwe ngaphansi kwazo kodwa egcineni kunale ukhiye othi angeke ngikhohle ukuthi la ekhaya benginogogo benginoma benginobaba benginomkhulu angeke ngikhohlwe ukuthi la ekhaya yini izinto akade sizenza la ekhaya engizalwe zenziwa okuzothi ngoba nakho sengifundile noma nakho sengikholiwe sekumele ngiyiyeke ngibona lokho mina kungehlula kakhulu ukuthi ngingakwenza noma ngakumela ngisho ingane yami angeke ngithokoze uma ngathiwa iyeka izimfundiso zalapha na ekhaya engikhule mina zenziwa nami engizenzayo imbono yabantu neBhayibheli liyohlala likhona labhalwa ilaba balibhala alibhalwa ngoZulu awukholela la ngile eBhayibheli ngikholelwa lokho kuhambisana nonembeza wami mana awangiphendulisha ngikholelwa kuloko engihambisana nonembeza wami kuphela sho awukholela eBhayibhelini kokunye ngikholelwa khona kodwa kuloko kuhambisana nonembeza wami ngiyakholelwa khona uyakholelwa kakile uzosaba ukusho kuloko engihambisana eBhayibhelini futhi ngoba incwadi engithanda umbodi shene eBhayibhelini nawe uyalunalo uyafunda ithi le ncwadi eBhayibhelini okholwayo okay angela awusindisiwe yeah lithi neBhayibheli lethu nawe lithi okholwayo abhabhadiswa awubhabhadiswa mina abhabhadiswa ngiyabona qedile angithi uyakhona ngiyabona zizintana ezi okholwayo abhabhadiswa uthi wakwenza uthi uyahona yebo wabhabhadiswa bese lithi asindiswe zitathini izinto futhi uma wena ungasindisiwe
ushuda wakakhola wakabhabhathiswa ngabe iBhayibheli lisibala izinto ezingaki ezintathu okholwayo abhabhatiswe asisindiswe nami amanje njengoba uthi uyakhola nje usindisiwe mntakathixo ukuthi ngoba thina sabizwa kabi kwathi hayi sindisiwe akubika futhi lokho uyasijabulisa siyakuthanda kwathiwa sindisiwe yebo sosindisiwe ngoba kanti umthetho kabani kaNkulunkulu akawusho kithi lana shenge kokubaba mkhulu nokhokho angiphikisani nakho igazi lembuzi lalisebenza shenge mhlawumbe uzokhumbula kwakuthi shenge uma baba umuntu kwakuthi uma ubulele umuntu shenge wawuthatha igazi ubambe inkukhu lapha ekhaya noma ubambe isilwane onaso uhambe uyothi nalembuzi ngizokwenza inhlambulungo uchithe igazi wenze inhlambulungo kodwa ngokufika kukaNkulunkulu ethumele indodana yakhe wafika wathi igazi lelwane seliyophufumula igwazi lo baba mkhulu elembuzi seliyophumula sekufika elami manje igazi wathumela indodana yakhe ezezele yodwa uyakwazi lokho wathumela indodana yakhe ezezele yodwa kuba indodana yakhe iyole ngemthini nale nkathi le ngemthini laxaxaza igazi yabethethela amanxeba kwakuyilapho la kuyokhulula ilwane kwathiwa limeke manje igazi lani lelwane sekufike igazi lani lendodana yabani kathini uyakwazi lokho ngiyabonga lapho akekho ngisho nelodi iqhawe likaZulelali lapho kwakuyisizwe samaJuda esasilapho isizwe samaGreek esasilapho akekho uZulu lo kamalandela owayelapho ngaleyo mihla leyo ngakho ke laba babenza lokho kwakwenziwa esizweni sabo ebenza kumuntu wabo hayi kithina amaZulu mina ngumZulu mina ngakho ke inqubo yami yakaZulu angisoze ngagwedluka kuyona ngenxa yenkolo yamangisi nembhalo yamangisi ngingayifunda impela ukuyifunda kodwa ayisho ukuthi mangixebuke uyifundelana ngiyifunda ngoba engafunda isikole cha nokwazi ngale kwesikole sephansi isikole uyifundela uyayifunda uyayilandela ngazi nje ukuthi abanye benza kanjani kodwa truly speaking ngalesa sikhathi osishoyo bembethela uJesu akho noyedwa umZulu owayelapha ebethela uJesu akho umXhosa owayelapha ebethela uJesu akho umSuthu owayelapha ebethela uJesu kwakwamaJuda kwakwamaGreek ayebethela uJesu ebulala uJesu bebulala umuntu wakubo ngakho angeke ngithathe into yabezizwe ngiyilethe kumina usukuthi akuyithatha cha ugqoke manje ngigqoke jacket okwani bake bathi sikhoza umlungu sikhoza into yabelungu ngimthanda kabi umlungu mina ngoba umlungu ngigqoke into yakhe shenge nalaba baphuza utshwala njengoba nikutheni manje nohlaba kuthiwa bathiwa ostawuti uyazi ngesitawuti igama lomlungu kodwa wena uphuze ustawuti uphuze umlungu sho ngamama uphuza into umlungu ikhasela uphuza wena ubani umlungu yini ikhasela yini lokuthola bomhlobo osminofu yonke into oyiphethe yabelungu ngoyiqhokana nemuntu ohamba ngaye lenga kanje eyani eyakandaba amazulu yabelungu eyami imoto eyami yakanda uwe imali yami yami imoto imali yakho awuphikise ngemali yakho ikhandwe bani uwe obaba mkhulu obaba obushanga baba ekhanda ikhandwe abantu abantu laba basebenza lapha ayidala umlungu lemoto ayenza ngomlungu lemoto noma ngakhona umlungu kodwa ukhona umuntu lapha yana ubonisa ijakhethi eyomlungu shenge ijakhethi cha izinyo legolide lomlungu lenzo baxhumile amazinyo bayisaphuma ngento yani yabelungu awayengani ngoyekeleni waphela ngithanda ubaba uma ulashe we kizoyela uqwele nina nenakhe yabebelungu upheli emakhopoli
ukhuluma ngayo eyabelungu kodwa uthona ngomlando lomlungu cha ngisoza ngamlandela umlungu kumule izinto zabelungu nemoto yabelungu ishiye ngeke ngikwenze lokho cha shem shuthi ukhumalo uyavuma ukuthi ulandela abelungu wenkulumo ushem sengisho ukuthi wena sithi uthi ngeke ubalandela abelungu cha no ngilento mina kashe akathi iBhayibheli elabelungu yonke lento yani iyabelungu umbhalo lo akuwona kaThixo owabelungu uthi nama yamathina sikhoza yentina umlungu ngithi yena mangabe ngakholelwa ke kulomlungu ke esikholwa uye uziqokelana izinto zami zabelungu mhlambe manizoba nombuzo nje ngapha nangapha mhlambe ngiqale ngapha kukhumalo mhlambe ukhumalo mangathiwa mhlambe kufika umuntu kuye uthi iBhayibheli labhalwa abantu abamhlophe ngesizathu sokuthi bafuna ukulawula abantu abamnyama nje wade bekushenge mhlambe leyo nkulumo yena ngayithatha kanjani mhlambe bekungayindlela yokuthi makuthiwa lo muntu uthi mabelibhala iBhayibheli mhlambe babelibhalela ukuthi mabe balawula bebaqoqe endleleni mhlambe beqoqe nanokuthi mhlambe bengaba abantu abayizixhwanguxhwangu mhlambe nangokubuka kwakho mhlambe ukuthi mabelibhala lembhala abayibhalile engaka kungabe lembhala engaka bayithathaphi lembhala engaka yavelaphi lembhala engaka yafika naye yabo imancane uyabona ulombhalo ngeke uqonde mfowethu mangabe ungenawo umoya okwaThixo ngeke uqonde uThixo waye nomoya kuze kube lo mbhalo ababelibhala babelibhala leli Bhayibheli babe nomoya okwaThixo uma ngafika kimi umuntu ethi ababezoduza abelungu ababezoduza abantu abanyama cha abajusanga uzuzulu yedwa akusho ukuthi ngoba namangisa akuleli iBhayibheli namaXhosa ebebaloshena leli iBhayibheli nabo bonke balandela ini leli iBhayibheli hayi babezoduza thina abantu abamnyama kuphela futhi babezoduza ini umhlaba wonke ngenhlanhla ke nangithi ngiyabheka babengazange ukuthi kusho ke babeqoqisizwe ngoba sonke isizwe sikathi kuphonzani esilandela umthetho wokwaThixo sonke silandelwa ini ukuphila futhi siyasizakala esilandela khona mhlambe ngizoba nombuzo wokugcina sengizobuya ngapha mhlambe ngokwakho abantu abanjengezangoma nenyanga mhlambe ngokwakho ngathini ukuphawula ngabo since usonto labantu abasindisiwe makuthiwa wena ulalile ebusuku waphupha mhlawumbe ubaba wakho efike mhlawumbe eshamagama athile kuwena bese uyavuka mhlawumbe ngakusasa uhambe esangomeni sifike sikutshela khona lalela ke bhuti khona into engingayazi madoda umoya kaThixo alungazi wenza njani lento ishoyo izangoma hayi zithuthu ngasho ke izangoma lento ezizenza ukuthi azikakambule angifuni ukubeka kabi angifuni ukubeka kabi kodwa lento ezenza ayikho right lento ezinjani ezenza uyazini ukuthi ke isangoma la emkhathini khona omoya babi khona ama-satanist emkhathini khona ama-devil worship emkhathini uma shenge mntakamalo kuzofika umuntu kuwe umoya ugijima ungene sangomeni isangoma kakhe siqhumene lapho nama-satanist ukuthi ngoba sihamba kulo mhlaba ngeke nikwazi lokho ngeke futhi nikubone kwenzeka kanjani na shebo uma ama-satanist efuna igazi yemkhathini yazi ama-satanist afuna amagazi njengoba ngincimba umuntu ngapha nje uthi uyahamba shenge emgwaqeni ubone inkomo ugibele ephepha yenkomo uthi uyaphuma inkomo ungayiboni ade kumoya wakaSathane othe bheka inkomo khona uzogiginqa imoto ubulale ini abantu kwenzeka nje na i-satanist
ancane ukufika ekhaya liphule ingane uyazi Yeah. mali iphule ingane ningaboni ukuthi ingane iphuke kanjani nizosuka nina nindake siyozwa shengese sangomeni ukuba lengane iziphuke nje iphukeke kanjani nalenkathi nixoxa nina la ukuthi hayi ake sihambeni ke eMantungwa ke siyozwe sangomeni sakwa Hadebe noma sakwaMntungwa noma sakwaButhelezi amasatanisi emkhathini ayahlangana athi naba beya kwabani kwaButhelezi bayozwa ukuba ingane iphulwe yini nalenkathi nihamba nina endleleni amasatanisi asekhijima eqala afika amasatanisi athi wena ke wena sasa ngoma ulo umbatha kuzofika abantu bakaButhelezi kuphuke ingane akhuluma nako uphuka ingane azi zonke izinto zakuphi zalakha uphuka ingane ibula u1 no2 iphule u1 no2 no3 anothi nina ubaba mkhulu owashona endaweni ethize ufuna igazi ngalenkathi ke nina nenhlaba sofikisa ngoba sentshela zonke izinto zakuphi zalakha kini masitshela zonke izinto zalakha kini nizofika isangoma sitshela zonke izinto zalakha zizalakhaya isangoma zasitshela zonke yingoba amasatanisi asezenze abantu bakwamba abantu bakini ubani nakhulumani anothi abantu bahamba bafuna u1 no2 no3 no2 ngalekhathi inhlaba sechitheka ini igazi ngalekhathi chitheka igazi lisuke lapho ke bayamasatanisi njani ayaphuza umbuzo efuna ukubuza nje kushenge uwodwa ukuthi benziwa yini izangoma noma hayi angincede izangoma abo babamkhulu bebakini shenge obabamkhulu bakini shenge impela nje oshempela abakhulu bekhulume indaba zakwaButhelezi beyekhuluma esangomeni sakwaMchunu ngiyalinganisa bekhulume ngezangomeni kwenziwa ithi indaba zakhumalo bengayitshela abantu bakabani bakhumalo uyasuka wena owakaButhelezi indaba zakaButhelezi uyozizwa ngesangoma sale kude kwenziwa yini uma bekhona ngempela abantu bakabani bakashela mphathi ohlelo ngisacela uqala la ngalo ambuza ade ubuze umuntu uqalile Yeah. kuze ngize kahle kulombuzo akawubuza njengani manje ukhuluma ngemimoya angeke mina ngicizelele emoyeni ngoba angiyazi Yeah. futhi angikholelwa kuyona Yeah. mina engikholelwa yikho ukuthi njoba ngiphila ngesidalwa sakithi kwaButhelezi nesidalwa saseKhakoma esenza ukuthi ngiphile ngaphansi komthunzi welanga. Yeah. Okwesibili uma uzokhuluma ngeBhayibheli nemibhalo yeBhayibheli njoba kade umbuza uMashobane akekho kithina abantu noma thina endlempisholo la kuvela khona ukuthi ngabo AD Anno Domini kukhona uButhelezi wayefunda noma khona umbhalo wayewubhala uze kuzoba exalweni kaJesu before Christ BC akekho la kuvela khona ukuthi kukhona uButhelezi noma isizwe sikaZulu esasilapho kuleso sikhathi leso. Imbhalo esifundayo imbhalo eqala kuma 15-12 centuries la uqala khona adopt ukuthi imfundo yangena esizweni kanjalo 18 centuries iyangena imfundo. iBhayibheli labhalwa kudala abantu abangelona isizwe sethu, abantu abangama-Israyeli njengoba namanje ama-Israyeli ekhona esitholayo. Lama Israyeli namhlanje abulala abantu angenakho nokuthula nje. So ilabo bantu abangabanikazi bani beBhayibheli
ngoba owabo umlando uqoshwe kuphi lapha eBhayibhelini. Thina njengabantu abamnyama akukho ongawo imbhalo nje kuphela esupporta usikompilo lwethu esithola eBhayibhelini, kodwa engabhalwanga yithina abantu abamnyama, elabhalwa abanye abantu ezinye izizwe. Ngakho mina njengebutho likaZulu, njoba ngingwakaZulu ngingwakuthezi ngikhuluma isiZulu, kungayiphutha ukuthi ngingaphendukela okhokho bami ngibenze abantu ababe useless ababenganamsebenzi walutho, ngize ngiqinise enkolweni yama-Israyeli. Lama-Israyeli kunamhlanje abulala abantu. Sheme. Number 2, uma uzokhuluma ngezangoma, abantu labo engibahloniphayo mina njengomzwandile, ngoba ngikholwa ukuthi umoya umuntu akasuke ewudonsa, umoya osuke umfikele kababa mkhulu wakhe, afike njoba enjalo athi yena usibani banamazi, athi kuzokwenzeka u1 no2 no3 no4 la emndenini, lokho kwenzeke. Sibuyele kulokho akakushilo umntungwa kwemimoya ebulala abantu negazi nani kugingqike imonto nani. Ayikho into emhlabeni enzakala ngaphandle kwesizathu. Ngihambe ngemonto namanje ngihamba ngemonto. Ngike ngaba sesikhathini lapho imonto kade zingihlupha zishayisa igingqike. Leso sikhathi sasingihlupha ukuthi yini imoto ephathaphathe nje imoto yami siyagingqika, yabo. Kodwa ngoba ngangazi ukuthi kukhona abantu okuthiwa izangoma, kukhona abantu okuthiwa abathandazi, labantu abakwazi ukuthandaza umuntu akutshela indaba athi uNkulunkulu babo sezulwini nangu umuntu uxakekile, bese eyitshela indaba zakho ukuthi inkinga yakho iqale lana la, nalo engaya kuyena wafe sanwasho sathi hayi kwaba nenkinga eyenzeke emndenini wakhe engazange ilungiswe. Lungisa lo nkinga, ngane dingalungisa lo nkinga kwancipha ukushaya ukugingqa kwezinto zami, ukushayisa esikhale nje ngiqofu sengiyashayisa njalo. Wawugijima Nakho angigijimi namhlanje, uyabo, angigijimi namhlanje ngoba namanje ngiyahamba ngiyagijima. Kodwa kuphela ipoint engizama ukulicacisa la ukuthi ayikho into enzakala emhlabeni ingenasizathu sayo ukuthi yenzakalelani. Ngakho njoba ngikhula nje ngikhula esimeni la ngithi khona ngifuna ukuvala onke ama-loopholes, imigodi isele engathi uma sengidlulile emhlabeni zisale lezo sela izinamathela izingane zami noma abazukulu bami. Yiziphi lezo sele na? Ukuthi kwamina enhlizweni yami ngaphakathi mangibe mhlophe ngenze okuyiqiniso. Uma ngigane ngendlela ehlelekile ngenze yonke into yami ngibongwe ukuze ingane zami ingathwazi nezikweletu. Namhlanje sisesimweni lapho abantu beyikhohlwe ububona ukuthi ngwakwabani. Umuntu azayibize ngesinye isibongo ngoba isibongo sakhe singacacile noma engazalekanga kahle. Lokho okuholela ekutheni sibe nezifo eziningi ngaphansi komthunzi welanga, sibe nokubona okuningi njengoba abanye baze bethi hayi ngiyokholwa kuleya nkolo mina ngoba kuleya nkolo kwenze ukuthi kodwa kufike nakhona kwefane ngoba umuntu osuka nosizi lokuphi lwakubo okwakakhumalo ngeke kube okwakwamthelisi. Ngingakholwa ngibe yonke into ngisho ngithi ba wrong ezangoma kodwa konke lokho kimina njengomzwandile wakabuthelisi hayi akungisindawo ukuthi ngizogxeka isangoma, angisindawo ukuthi ngizogxeka inyanga, angisindawo ukuthi ngizogxeka umuntu owumsindiso, angisindawo ukuthi ngizogxeka umuntu okholwa kwamanye amasonto. Akungibuyiseli ngalutho ngoba akukho engithi ngiyakuzuza ngalokho. Ukuphela uma ke ukuthi umuntu uyisangoma udonse umoya womngoma ufikelwe haba kubo waphuphelele wabona umkhulu wakhe wamtshela umkhulu wakhe ukuthi akenze 1 no 2 no 3. Ngakho ke mina angiboni ukuthi lo muntu kumele ngimgxeke ngithi wenza kabi noma lento akayenzayo ayibusisiwe. Kusho ukuthini khona ukubusiswa kimina angikwazi. Kusho ukuthini khona ukuthi ngiwumKristu
ngitholani ngizuzani Shame. ekugcineni Ancane ke Shema. Umbuzo wami nje angigxili. Nezangoma angigxili. Kodwa nje manje abheke lesikhathi samanje Shema esiphila kiso madoda. Uthatha ingane encane bafethu zenzani? Ziyeke ikole ezincane. Mhlambe kudala okungcono. Njengamanje kwenzakalani manje mangabe nini niyabheka ingane ezincane. Okwesibili usho umbuzo ngokubuzile. buza Ukuthi mntakamama kwenziwa yini abantu bakwabuthelezi noma ngithi amathonga noma ngithi amadlozi akabuthelezile lawa engikholeleka yiyo beyothafuna indaba zakwaZabuthelezi beyitshela umuntu wakakhumalo ngicela ukuphendula Bakakhumalo. yebo ngicela ukuphendula ngaleli gama yes elithi isiZulu sithi imkhomi yenanana uma kuya ngokuthi ekhaya ngixakekile kumele ngiphume ngiye kamakhelwane ngisho ngiyombikela makhelwane ngixakekile ngoba isiZulu sithi kuyakhiswana isiZulu sithi imkhomi yananana usizi lwami enginalo ngolibikela umakhelwane wami umakhelwane wamaqhamuke nephuzu lokuthi awenza 1 no 2 no 3 ingena lapho ke indaba yokuthi ke abakithi abalele bayakwazi nabakini mntungu njengoba bengekho phakathi kwethu nabo banakho ukuhlangana njengoba nathi ihlenze kanje baxoxe njengoba nathi sixoxa nathi enje la emhlabeni nje enje kanje ngakho ke nabo bayabonana nabo babonisane ukuthi masuxakile bakudonsa uzofika lapho kwakhumalo ukuthi uma ibeka inkinga kwakhumalo besane isombuluka inkinga besazi ukuthi inkinga yakho nje kade ibekwe kukhumalo ngoba uthi uma usuphume kuyena esekutshelile ukhumalo uzizwe nje uhlambuluka nasenhlizweni yakho uthi awu wazokhuluma umuntu ngathi ngiyokwenza uthi uma uswenzile wenze kwenzeke lokho into ekhona ingoba senjani sakhile isiZulu sithi imkhoma yenanana isiZulu sithi ukuze uphumelele hamba uye kumakhelwane wakho njengoba neBhayibheli okholwa kilo lithi thanda umakhelwane wakho njengoba uyithanda wena ngakho uthi uma uxakekile kungabe usizi lwakho lodwa kepha kube yindaba uzohamba awungilekelele nakho lana engixakile ithi masibeka indaba avesana ayihlangule ibe clean uphumelele kulokho akade ukufuna noma kade ukuxakile leli iphuzu lakhe lekithi kungani abakithi bokhuluma khumalo kufanele bokhuluma lapho ngoba vele semhlabeni siyadingana siyananana ngaso sonke isikhathi angeke ngibe umuntu ngedwa emhlabeni kumuntu ngawe emhlabeni angeke ngibe ngedwa ngiyadinga nawe uyadinga mhlawumbe ngizoba nombuzo kumkhulu Shenge ngoba ngeke ngathi kuyiphosa ngapha kumbulazi mhlawumbe kukhona umkhulu angakuveza okusho ukuthi mangabe adenza umsebenzi noma angabe adenza ini mhlawumbe ehlabela idlozi wafike wakuthethe umsamo lokuthi njengamanje ngizonenzela into ekanje nakanje mhlawumbe nibona ngani mase bebuya bezophendula ukuthi ke hayi sekwenzekile ke lokho ebenikufisa oqala ubona ngani ngokuthula uzwa ngokuthula komphefumulo emzimbeni ukuthi njengoba kade uphuza amanzi omlilo uthi uma swaphuzile amanzi uzwa ukuthi awukwaphela lokhu koma one uzwa ngalokho ukuthi awu yasuka lento lelifindo akade lingihleli okushuthi lento ihambe kahle number 2 kuzokuba izinto ezinhle ezenzakalayo nje ekhaya obona ngazi ukuthi ayinazi izinto ezinhle ezenzakalayo isibonelo kungaba izingane ethola umsebenzi ekhaya kungabi namapharala ekhaya ubone wonke izingane zakho nje zenza kahle okhomsa ukuthi la ekhaya idlo zihamba kahle yonke into icacile la ekhaya ngoba nawo umuzi onezingane engaphumelele lo muzi ufana ukuthi nje uqale kusiwe izingane zela ekhaya ayiphumeleli ayisebenzi izingane za ekhaya zizalela la ekhaya izingane zela ekhaya ashadi izingane za ekhaya ziyiphathanisa nje impilo akuhambi nje kahle kwawena nje empilweni yakho akuhambi nje kahle konke kusuke kusho ukuthi ikhaya alilungile kahle kusuke kukhona ukudinga ukuthi kulungiswe after emveni koba esenenze yonke into yekhaya ubona ngokuphumelela kwezingane ekhaya nempilo yasekhaya ukwenza izinto zenzeke ekhaya ukusebenza nje kukodwa kuyisibusiso ukuthi bekhona impupho ekhaya uma la ukuthi akusebenzi umuntu ekhaya noma impilo la ekhaya yapataniswa lokho kusuke kusho ukuthi khona ungahambi kahle ekhaya inkomo enza lokho
lo ihlabela lapha sibayeni Yebo. noma ile yambuzi Yebo. wena inkinga zakho uqaqelwa inkomo Yebo. uqaqela nazimi zembuzi Yebo. hawu akuyaxoxa she Impela kuyaqaqa ngoba Kuyaxoxeka. lezi zinto lezi ngisuke ngizenza ngendlela yokuthi ngiyacela ngazo. Kanti futhi ke alokhu uyidlelani pho mangabe uxoxela mntakamama kufanele ngidle ngoba ngidlela bona. udlidlela mkhulu Ngidlela bona omkhulu. uhlabela omkhulu ukudla wena kusutha wena Yebo. ngiyayibona kashe ukuthi lento Okwesibili akusikho kodwa ukuthi izinto umuntu ungazilungiswe ngegazi. Yes. Yeah. Akusikho kodwa lokho ukuthi ngakho ngoba nakho sekonakela uzosukela inkomo seyibulala cha. Esintwini kukhona igama elithi ukhumelwana umlotha. Esintwini kukhona igama elithi ekuthelelwana amanzi. Esintwini khona igama elithi siyabuyisana. Ilawo magama akha umuzi. Before kuzofika lokho ukuthi kasibulala inkomo. Before kuzofika lokho ukuthi asibulala imbuzi. Uma ke ngokuthi la ekhaya izinto zala ekhaya ayilungile. Into yokuqalwa kuyona ukhumelana umlotha nabangaseko bala ekhaya kulungisa lonke ukuthi la ekhaya kwenzela u1 no 2 no 3. La ekhaya ekuthelelwane amanzi. Ukuthi la ekhaya kwenze u1 no 2 no 3. La ekhaya kube khona ukudla la ekhaya. Impuphu le ukuthi kube khona impuphu ukuthi abantu bakwazi ukuthi la ekhaya badle. Uma ke ngokuthi yonke lento ayenzekile la ekhaya kusuke ngekuthula. Uma la ekhaya abantu bala ekhaya baxabana. Abalungiswa ngokuthi bazwe esontweni. Ukuthi sebevume esontweni. Kumele baye lapha na ekhaya. Bakhumelane umlotha. Ngonile ngenze kabi angiphendulanga kahle kuphunyele ngaphandle kwesango. Kwenziwe konke lokho kushwelezwe kwabadala ngoba umuzi lo unabantu abadala la ekhaya abawubhekile laba esingababoni ngamehlo enyama asebedlulile emhlabeni kodwa ngomoya wabo ula ekhaya uthi esebedlulile emhlabeni vele nawe uzodlula mdodwana ngiyawathanda futhi amazwi akho uzodlula uzokufa mdodwana ngoba umoya ngiyawathanda amazwi akho uzobe ukhona iBhayibheli osuke ulifunda wena shena Samuel 14:14 uthi nje uthi kunjengamanzi kanjani achithekile shuthi ngama yamanzi kunjengamanzi achithe thina kulomhlaba siphila ngomoya kaThixo kodwa mase ngidlulile kunjengamanzi kanjani angiliphinde leli Aqhubekile. yebo angiliphinde leli mntungu akube semqondweni wethu angiliphinde leli lithi abelungu bathi mabelethe iBhayibheli beletha nenkolo beyifaka kuthina babengafaki into eselaphayo kepha babefaka into esiduduzayo ukuthi noma engathiwa kubheda kangakanani kodwa nje ngokufunda iBhayibheli wahlabelela uzusududuzeka kodwa inkinga ubungaphumile kuyona same applies lapho ke nomuntu othi mayisenkingeni agijimela ukuthi uzophuza utshwala dawo kodwa inkinga engazange ayisolve uma ke ngokuthi ngempela amasonto noma abantu abakholwayo uNkulunkulu waletha into eyiyona abantu mamukela into eyiyona kumele engabe amakholwa awafi njoba eginqa kade kangaka kumele ngabe amakholwa waxabana njoba amakholwa exabana kangaka nje kumele ngabe amasonto awekho maningi kangaka njoba ikwiziqephu neziqephu ngeziqephu kumele ngabe akekho umuntu okholwayo oshodayo noma olambile noma oswele kodwa uzothola umfundisi uswele othola abakhokheli baswele ingane zabayisebenzi ebaxabana esontweni banokubanga banendlala nje uyezwa kodwa lo muntu egcineni uyakholwa lo muntu omkholwayo akakulekeleli ngani ukuthi impilo yakho ikwazi ukuthi ihleleke ibe yiyo okusho khona ukuthi sigijimela into ongesiyona eyethu sishiye into okungeyethu ngingubani mina ngizalo ubani mina kudingakalani kithi kumele ngiziphathe kanjani mina siyabonga isikhathi onispress sona sacela ukuthi silivale uhlelo siwesiqhubu Celo wenyulu sikaniwe uzozathetha umahlomana ungakavali bese ke uyavala ungangakavali ngiyakuzwa ukuthi umuntu okholwayo ufuna ngabe unakho konke kodwa isikhalo sokusenjani usabekiswa nomuntu okhonza amadlozi ufuna ngabe unjani
obabamkhulu yini obabamkhulu belapha umuntu abe lipha njengoba ubusho nje abe lipha kodwa khona ubabamkhulu abuya ubamkhulu la kuphi ephayile lenibakhe umuntu ahlupheka la lendini eyiwayo kodwa kube khona umuntu onjani obakho nobabamkhulu cha kusokuyisikhathi sokusunjani usabekwe kusona lento oyishoyo yabantu abakholwayo ngikholwa uThixo mina nawe ukholwa abantu abanjani esabalele sho nabo abasebalele abakwenzele konke namafethu hayi uyana ngushiya nje abakwenzele konke nami uThixo phela njani engenzele konke yiwo ke kusuke kusesikhathi osukusabekwe sona. Yebo usho kahle umshumela esithathu usho njalo uthi konke ngesikhathi sakho wena futhi uyangivumela phela yabo konke ngesikhathi sakho kodwa ke nje noma ke ngaze kube ngesikhathi sakho just isiduduzo leso uma nje umuntu emhlabeni yonke into kumele wazi ukuthi uma yenzakala ngesizathu esuke sivelile ukuthi kuze kube khona lento kungenxa yezathu esukuthi uma athi leso sizathu sihle kumele ukuthi esisekelo ngobuhle baso uma athi leso sizathu asihle kumele silungiswe ukuze kwazi ukuthi impilo iqonde kodwa nje ngamafuphi sidukile ngambuzo umfundisi yes engamfica ngabo 2 hiker intathaku singambuza ngathi uyothandaza kuphi nje ufaka iphambano nje lo nkulunkulu omthandaza ngalesi sikhathi kuyekeleleni akangakusiza ukuthi uthole transport ukwazi ukufika ekhaya ngoba ubuyoshumela izwi lenkosi umfundisi wayemhlelelele wena nowamthatha amhlelele mina ngodwa awuwamthatha ngamthatha ezombeka kwakhe awumazi ukuthi wayeqede ngoba lapha kodwa wathi ephuma wathi uThixo ngizokudlula zonke nathi ngingathixo njani ezokusiza awuzamsiza isiduduzo awuzamsiza ngangamyekela angithi wayesho yebo wayethelele vele uThixo ukuthi uyogibela imoto abani yakho wamthatha ebuyofafaza indaba yabani ikaThixo wathathwa uwe angishele bayalaleni share hayi akesibuye siqhubu kodwa ibhekene kahle indaba yabantu abanjani abangasekho cha nami njengoba nawe uthi asibheke kahle indaba abani kaNkulunkulu indaba kaNkulunkulu ngiyayithanda kakhulu njengoba bethe abantu sikhoza umlungu simkhoza impela umlungu ngoba usezele izinto ezinjani ezinhle zodwa uyakhonzeka futhi masicela baba sicela lokhu uyasenzela nje ucela kubani kwethu nawe wacela imoto wakuphi imoto ayifika ngobaba mkhulu babe kuphi baba cha lihle iqiniso mdodwana mina nganikela kumkhulu wami ngahamba nogogo wami uNtombi kaMbatha ngakumkhulu lapha kwagwegwaza ngene afika kahle elele embhedeni ngakhipha uzuka ngathi ngaqala nje gogo ngicela ukuthi siyonekela kumkhulu ngoba umkhulu uyagula manje ngangimncane lesikhathi kwa 1978 ngacela ngangingani impela ukuthi ngicela ukufunda ngangafundi nakufunda ukuthi ngikhule ngibe indoda ngahamba nozuka lo nenyoni ngawonikela kumkhulu konke nginakho namhlanje ingoba inkolelo yami ithi nganikela kumkhulu ukuthi mkhulu ngicela ukukhula ngibe indoda ngifunde nami ngiphumelele ngenhlanhla konke kuyenzeka ngiganiwe ngineyingane ngiyasebenza ngineyimoto nayi imoto eminyango ngihamba ngayo ngumusa kaThixo nje uThixo wami umkhulu wami angeke engiphakamise umuntu engambonanga ngikhohle umuntu engimbonile that is my key angeke ngiphakamise umuntu engambonanga ngishiye umuntu engimbonile ngicele kumkhulu umkhulu yena uthatha ke yonke le ndaba ayidlulisele kulabo abakhulu njoba nje ngiphila umkhulu udlulisela bani kulabo abakhulu ke laba engabazi mina ongabazi uyabazi nomkhulu uyabazi nomkhulu shema isiminya engathi uThixo angamsiza ngesikhathi hayi nathi impela sisho njalo singathi amadlozi ake singathi anganisiza
indaba yasevilini ingene kimi kancane kodwa ukuthi xolisa ngoba ngiyanqola vele ngingena kuphi egike hayi indaba ngaza kakhulu sesengivana anifuni indaba kaThixo kodwa ngiphethe indaba yabani kaThixo ngiyama lapha ngiyabhuti. Hayi sibonge kakhulu ngicela ukuthi ngiligoqe uhlelo mbukeli wami engimthandayo kusasekuyona i-channel yethu yeMthethe TV sinawo amanye ama-channel sinawo iYMZ TV iMapetsela TV ungakhohlwa ukusilandela kuona ohlelweni lethu lanamhlanje besino baba uMntungwa osindisiwe phinde futhi sibe nomkhulu uShenge okuwukuthi ukholelwa ezintweni zesintu zesiZulu. Ngokwakho mbukeli lapha ekhaya uhamba nobani? Ngicela ukuthi mbukeli siligoqe uhlelo lethu njengamanje siphinde sihlangane ohlelweni lethu olulandelayo ngokuzayo. Danko.